أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ve ashabi ecmaîn. Ya Rabbim Allah'ım bu Kur'an Kur'anlarımızın hasıl olan acır savaplarını ya Rabbim Allah. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarını şartlandırsaydınız. Bizlerin şefaatine işe nasip bulsaydık. Hem de şulayız bu Kur'an hürmetine bu dünyadan bengisi ciz nakil bitken barça Müslüman kardeşlerini şartlandırsaydıq. Hem de şulay hususan şu ya Rabbim Allah avlarımız üstünden büyük vatan soğuşuna gidip ya Rabbim Allah'ım anda şahit bulup kalgan ya Rabbim Allah'ım barça Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarını şartlandırsan idi ya Rabbim Allah'ım. Alarının dünyalıkta kılan günahlarını yarlık kavup işlegenlerini arttırıp baratırganı cennet bulup behil razıgına bulup yatsalar idi ya Rabbim. Hem de şulayık bizlerimizden de ümitip atkan ebi baba etiyenilerimiz bulsun mu, kız tuğan, ir tuğanlarımız bulsun mu, tus işlerimiz mi, barçasını alar kadar citkizsen idi. Aların da ruhlarını şartlandırsan uğrun cennet bulsaydı. Ya Rabbim Allah'ım üzlerimizi iman baylığı kuşkanın mütep tıganlarından tıyılıp yaşamsın bendelerden bulsaydı. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahu Ekber. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله